ole tunchuma chuan staff selection commission SSC nuaya exam chi hrang hrang om tele exam pek theite exam bei hun bek bei theite ani zo kang chu kan clear ho don ani atlang puin SSC hian grade A ang chi te an lo tlang puya grade B grade C le grade D lampang an la tlang puya ni tunchuma hian SSC staff selection commission nuaya exam chi hrang hrang om te atlang pui an thlirila sabera chuan SSC combined graduate level examination oma chuanin combined higher secondary level exam om leya chuanin junior engineer JE kan ti kha ania ai kan share lara nia Hindi translator ti te SSC GD constable SSC multitasking scientific assistant post kan ti te chuanin selection post te central police organization stenographer kan tiang chi te kha SSC nuaya kumtin exam bei thei te chu an ni Mizoram atangpon mi eng zatin kumtin he exam te hi bei thina tling amwal chu kanum ve thin ani heng te staff selection commission SSC nuaya kumin sa ni le som kuwa January ni khat atanga nakum sa ni le som ni March ni som thum pakhat in kara SSC nuaya exam omte anhan duan chin te chu ni a pakhatna chuan combine junior Hindi translator kan ti khani a chu advertisement hi ni som ni patni nikum October khana choka chuanin closing date hi ni som pakua November sang hi som pariat khani a chuanin exam hun hi thlamasa January ni som pathum kha ani a hi an exam to tura ngai la chuanin kumin sa ni le som pakua bi ka chuanin examination for selection post phase 5 6 hepo hi zo to nikuma form fill up te khan ni to chuanin exam hun po hi thamasa January exam vek khan ni to January ni som prok som pariata te khan an exam to chuan stenographer grade C le D po hi nikuma advertisement chuak le fill up to khan nia chu kumin ni tuntha February ninga le ni sari hian exam don ani chuanin palina hian recruitment for constable GD constable CAPF exam hi enikum dai khan hei po hi advertisement chu atawa chuani kumin tuntha ni som pakhat exam an bei don ani an nei don ani chuanin number 5 SI kan tiang chi te Delhi police kan tiang chi te kha heng po hi ni kumami tho khania thale March ni som pani le som pro kan exam dona chuanin combined graduate level examination te oma chuanin combined higher secondary exam 10+2 hotan ang chi kha oma heng te hi ahun an la fix thailawa to be notified later de uve kalania heng te po stenographer grade C le D te po chuanin number 9 na hian combined junior Hindi translator hai hi paper 2 exam turania hai hi
kumin mei thla mo mei ni som hi paruka exam don ani chuanin hei nikuma anikum lampang deuh vek ani to sangni som pariat veka advertisement chuak le form fill up to takhan nia amero chu exam hun hi khat deuh tho gap awani hi sangni le som pariat June vela notification chuak to takhan nia May June vela chuak khania kumin sangni som pakua June thla exam don chawni khat vel gap awani heng te po hi ni thowa chuanin kumin bi ka chuanin combined higher secondary 10+2 exam sangni som pariat hi kumin March ninga notification at chuak nga chuanin April ninga thleng a submit the nga July ni khat sangni som pakua exam an tran don ani chuanin som pahnih na multitasking non technical staff examination paper 1 hi notification hi ni som hi pahnih advertisement ani chu ni som hi pahnih thali sangni som pakua kumin April a chuak nga ni som hi pahnih May thleng submit na huno amanga chuanin ni ni thlaria sangni som pakua exam an tran don ani chuan som pathuma combined graduate level examination hei chu notification an ti chu hun le form fill up hun hi chu nakina an la ron tar lang le don ani chuan apoimo berta chu mizo tena kan ngai hlut ber le akan share lar deuh ber ti mayang baking engineer tan SSC a hian JE junior engineer civil tan electrical le mechanical tan exam om trina chu notification date hi tun thla February ni khat a hian a chuak dona February tun thla bok ni som hi panga February sangni le som pakua thleng form fill up na hun document submit na hun om dona exam hun hi anduan chin dan chuan kumin September ni som hi pathum le September ni som hi pasari inkara exam om don ani hei hi kan thalai tam tak ten an exam tu te zinga mi ani junior engineer hi chuanin hei recruitment of SI Delhi Police Noemi te omlenga combined higher secondary exam te omlenga chi hrang hrang hian om chhole nok don ani poimo bera chuan tun thla form fill up tur zinga chuan junior engineer JE kanti civil electrical le mechanical tan khan tun thla February ni khat atangin tun thla ni som hi panga thleng form fill up the don ani kha SSC JE kanti thin khani a tun thla a exam tur om tun thla exam advertisement om ani chuanin thla te le pekzela te po te kan notification hi anon tar lang le zel dona tuna kan enchina exam hun ala shre long chi te po thale a chuan a shre le vek thei to tura ngai la ata tol te te in tian taron tar lang thin don ani